na matano ngure riu ri wethi ensure wa register hari na wona wa register ukegugire kiria kugu guhe kindu kiria ndirakwi kugo njiri andu itu ino is a personal responsibility na fururi undu gacenjio ni mundu ungi fururi ugacenjio ni nie nawe na andu reke tutige kuga katari kahinda kaitheru wahota kuona ta utongoria wa 2022 ndu na bata muno no ugakora wina bata muno no hinda riu ria ku register as a voter rigakore hingiritwo kugo ugatoro uhuraga inegene na wa ku register hinda riri rigi uka register maybe 2027 ngai atuiga muoyo tondu hindi yo nugo ga participate kugo hore mundu wothe utakari akinyiti hinda ria ku register na de gukorwa register mundu ucio de gukorwa na authority ona hanini ya gukatwira ati utongoria ni muru kana utongoria ni mwega kugo aikondo ku register we tuna inegene kuna ni uru muno bwana gacuri ndeciragia ati unda mandu makorwo beuje tutukora tukihura inegene kuria social media na ke makitukiwa ati turia twacagurire MCA agitu disappoint governor agitu disappoint ndeciragia anga eyo ni raiganite gukorwa ni driving force ya kugatirira nie ndekire mistake ne tuonire mistake iria ciekirwo ni acio mathunanire hau mbere itu no ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ ni tukwa that responsibility tuyandikithie kura nigetha tugekira utongoria uria turabatara. Very good. Horera yoro uguo Windrosa tutemere mohoro atutemera ri njoke ndimurie kiuria giki na gukiuria gi maita meri ni kuri kindu ta youth vote ni kuri kura tungiuga ati ici nicio kura cia youth na ici nicio cingituma mundu atuike president Kelly hena bata andu macagure atongoria mbeũ njĩthĩ kana wazee waendelee. Kevin Rozoke.